Вот это иногда заставляет это двигаться, потому что чаще всего я как бы вижу цель, иду к ней, не вижу препятствий, вот, но иногда бывают стрессовые ситуации, особенно когда плохие новости одна за одной. Это все оказывает влияние. Кто сказал жестче? Но не жесточайше. Да, спасибо. А можно? Дякуй! Дякуй! Ну і апошнє пожадання. Здравствуйте. Меня зовут Илья. Я, наверное, один из немногих, кто не из Беларуси. Я из России. Мы все наблюдаем за данной ситуацией и сами находимся в очень похожем положении. Мы с восхищением смотрим на вас и на белорусов в целом. И надеемся, что вы обязательно победите, потому что вы являетесь для нас примером, являетесь для нас мотивацией. И мы рады вас видеть здесь, в Праге, в целом. Спасибо большое. И у меня день рождения сегодня, могу я с вами сфотографироваться? Пожалуйста. Можно, конечно, можно. Как у людей. Фотосесія, ще можна пожадання сказати. Так. Святлана, добрый день, вітаю вас. Я Сяржук з Бобруйску, але вже 10 гадоў жыву тут, у Чэхіі. Я хацеў выказаць падзяку за вашу прамову на беларускай мове. Вельмі прыемна чуць, як вы размаўляеце па-беларуску. І я таксама хацеў выказаць спадзяванне, што вы больш будзеце выкарыстоўваць нашу родную мову. Канешне, беларусы, дарэчы, вельмі змяніліся за год. Я памятаю те часы, калі нас столькі не збіралася, нас збіралася тут літаральна 30-50 чалавек, зараз тысячы. І бачыць белыя-чырвоныя белыя сцягі, і я спадзяюся, што будзе таксама чуваць беларуская мова, таксама як зараз бачым нашыя сцягі, так будзе і гучаць і мова. Але дзякую вам, Святлана, за ўсё і мае найлепшыя пажаданні вам. Дякую велике. Так. Я вас бачу, але тут так само не скончаються у нас пожадання. Я до вас прийду. Здравствуйте, я из России. Во-первых, мы на вас смотрим, и вы для нас очень большой пример. Не только вы, но и весь белорусский народ. А во-вторых, я от лица России хочу извиниться за мою страну, за то, что мы спонсируем кровавый режим. Но мы с вами, и мы в вас верим. И вы для нас большой пример. Спасибо вам большое. Дякую, велике, дякую. Ось ви вже тут. Я уже тут. Добрый день, Светлана. Меня зовут Андрей, я представник белорусской диаспоры, а одночасово студенческий политик. Здоровья. Вельмі дякую вам за то, что вы нас наведали. Будем рады, когда у вас атрымаецца сапраўды взять ту президентскую функцию в свои руки. По-сапраўднаму тогда. Дякую вам. Взять в свои руки. Хочу попросить вас альбо попередить, я думаю, у jednej drobnej rzeczy. Kiedy będziecie mieć możliwość завтра nie зустріться з президентом Москви, так зробіть це. Я маю на увазі президента цієї країни. Тому що велика ганьба буде, це все одно, що подати руку Лукашенку. Так, коли у кого ще є пожадання? Это был Андрей Ромашевский, активист партии пиратов у Чехии. Бо до вас недалеко. И один, до речі, стваральнику беларускай партии аматараў піва. У 90-х годах у Беларусі, пазней палітычны уцякач. Почув мені питання, що пожадання. Добрий день, мене звуть Кирил.
І зараз ну, я один з адмінів чатика нашого місцевого, і ми з такою стикнулися проблемою, що до нас почали звертатися білоруси, мігранти, трудові мігранти, які їдуть працювати. Вони їдуть, якщо немає нормальних схем міграції, економіка погоршається, люди їдуть працювати. Нормальних схем немає, вони беруть посередників, вельми часто українських посередників, їдуть сюди, кидають, вони без праці, без нічого. Тут літерально з бомжатників пару разів забирали людей з вищою економічною едукацією. Хотілося мене запитати, чи є, чи планується зробити які центри допомоги тут, бо ви, як чоловік вже відомий тут у Європі, ніяк можна було б лобірувати і ніяким чином зробити так, щоб білоруські трудові мігранти мали які адреси, ці телефони, як можна було ніяк звернутися до допомоги. Діаспори допомагають, але це все так робиться по-свойську, а коли б це було від вас, під ваші гіди, мені здається, це мало б сенс. А я впевнений, що в ближайший час это будет погоршаться и погоршаться, будут люди больше и больше ехать. И такие люди будут кататься по вокзалах и так далее. Тому просто хотів звернути вашу увагу на це. Дякую велике, гэта пытанне павінна быць пастаўлена, але гэта працэс. І пакуль нейкія рашэнні будуць прыняты, то трэба будзе пашукаць, але ж перш за ўсё мы павінны внимание. Так? Даваць увагу тым менавіта рэпрэсаваным, тых, хто каму пагражаюць КГБ і міліцыя, да? Але ж гэта пытанне таксама патрэбна вырашаць. І што я змагу зрабіць, то я зраблю. Але ж не дзякую вам за то, што вы дапамагаеце рабочым мігрантам. І ну, гэта працэс. Будзем рабіць. Дякую. Дякую. Яще одне питання по заданню. Мы давно общаемся, но я очень рад наконец-то увидеться вживую. Можно я тут открою тайну большой красной куртки и кроссовок большого размера? Сергею в минской тюрьме не могли найти кроссовки большого размера и большую куртку. Когда мы об этом узнали, в Праге было очень быстро это все куплено, и в течение 5 дней оказалось в тюрьме. Я бы хотел показать тебе девочек, которые оббегали всю Прагу. Настя, Настя, подними руку. Вот эта девочка, которая лично бегала по всей Праге и помогала искать. Так что Прага помогает уже, наверное, больше, чем полгода в таких личных вопросах. А еще очень рад тебя все-таки видеть. Спасибо большое, что ты у нас есть. Спасибо вам большое за куртку, Сергей, за тепло зимой. Ну, дякую вам я ще раз, а ім'я усіх. Ви опошення будете. Здравствуйте, Светлана, меня зовут Алина. И я хочу не согласиться с Ником и Майком. Крепкий орешек — это вы, и стальные яйца — это у вас. Спасибо вам за смелость. Спасибо, мы вами гордимся, и ваш муж вами гордится. Спасибо вам за все. Ви з подарунком? Ясно. Здравствуйте, Светлана. Большое вам спасибо за то, что вы сделали. У меня есть, наверное, такие слова. Я ребенок Лукашенко. Ни одного своего дня не прожила без него. Я очень благодарна. Когда были выборы, я смогла голосовать. И эта книжка, которую я бы хотела попросить вас подписать для своей подруги Наташи, которая постеснялась, но она тоже вместе со мной экзит-пол. И мы можем с радостью заявить, что вы действительно наш избранный президент. У меня есть маленький вопрос. Вы не жалеете? Знаете, я хочу сказать, что хорошо, что у нас нет сослагательного наклонения. Если бы было бы по-другому, так было бы так и сяк. Что сделано, то сделано. И нельзя ни о чем жалеть. Надо смотреть вперед.
Я понимаю, что много боли, много жертв. Это хотелось бы, чтобы этого всего не было, но это не наша вина. Это вина режима, это вина Лукашенко. И поэтому жали пальцы в кулаки и дальше вперед идем. Потому что много чего и хорошего случилось в глобальном плане. Поэтому не жалею, пускай жалеет он. Дякую. Дякую. Ну і самы доўгачаканы момант гэта фотаздымак на памяць з забраным прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Калі ласка, беларусы, разыдзіцеся ўправа і ўлева, зрабіце такі праход, управа і ўлева, разыдзіцеся па абодва бакі, каб быў такі праход. Наперад пройдзе Святлана, а вы ўсе пойдзеце да памятніка. Так, управа і ўлева, не бачу праход. Калі ласка, управа і ўлева, яшчэ шырэй, ну што вы? Так поволі завершаецца імправізаваная прэс-канферэнцыя беларусаў Чэхіі Святланы Ціханаўскай. Она працягвалася амаль што гадзіну. Больш дзесятка пытанняў, я думаю, што магчыма каля 20 людзі здолелі задаць Святлане Ціханаўскай, перадаць свае падарункі, павіншаванні, а зараз групавы здымак. Нагадаю, што вы глядзіце, слухаеце радыё Свабода. Гурневіч пры мікрафоне, за кадрам. Ягоны помнік не бачыў тут у Празе сотняў беларусаў з чорна-белымі сцягамі і Ціханаўскую ён, напэўна, бачыць тут упершыню. Сёння гэта ўжо апошняя сустрэча Святланы Ціханаўскай з публікай, з палітыкамі. А заўтра працягнуцца сустрэчы з прэзідэнтам Чэхіі, з прэм'ер-міністрам. У сераду выступ перад поўным складам чэшскага сенату. Музыка у нас зламалася. Что вообще происходит? Там я понять не могу. Верим! Боже! Верим! Працягваецца працэс рыхтавання здымка. У Празе ўжо паволі цямнее. Надвор'е сёння цудоўна, не так спякотна, як было на Старамецкай плошчадзе. Святлана Ціханаўская таксама прамаўляла перад сотняй, які там выступалі чэшскія праваабаронцы, актывісты, дысідэнты, антыкамуністычныя, які нагадвалі пра чэшскі досвед і беларусам як найхутчэй вярнуць у краіну законнасць. Вельмі шмат людзей, людзі тут вельмі задаволеныя пабачыць Святлану Ціханаўскую, шмат пытанняў і вялікая чарга і прыватна з ёй пастасавацца, парабіць таксама здымкі, селфі. Святлана Ціханаўская спрабуе, канечне, не адмаўляць, але чыста фізічна гэта немагчыма, паколькі тут, прыблізна, я думаю, 200 чалавек, магчыма, больш за 200 чалавек.
Ось, я спадзяюся, вы бачыце гэту карцінку. Зараз якраз той момант, калі адбываецца гэты групавы здымак пад гурт НРМ і Лявона Вольскага. Тры чарапахі. Святлана Ціхановская прыехала ў Чэхію пасля візіту ў Польшчу, у Варшаву і Вроцлаў, дзе сустракалася таксама і з чэшскім, з польскім прэзідэнтам Анджэем Дудам, у Вроцлаве з бацькамі затрыманага блогера Романа Партасевіча. І не толькі шмат сустрэчаў рознага ўзроўню, у тым ліку не толькі з кіроўнымі палітычнымі дзеячамі, але і з прадстаўнікамі польскай апазіцыі. У Чэхіі гэта збольшага афіцыйная праграма. Але ось адбылося выключэнне. Зрэшты, у кожнай краіне, якую Святлана Ціхановская наведвае, адбываецца сустрэчы з дыяспарамі. Тое самае было ў Варшаве на Замкавай плошчы, дзе сабралася амаль 1000 чалавек. У Вроцлаве некалькі сотняў. Калі лічыць 2 сустрэчы, то гэта, я думаю, што больш 500 чалавек, штосьці паміж 500 асобамі, 1000. Побач таксама знаходзяцца прадстаўнікі Святланы Ціхановскай, кіраўнік так званага ценявога кабінету Валер Кавалеўскі, таксама дарадца у міжнародных справах Франак Вячорка. Людзі таксама размаўляюць, задаюць пытанні ім, не толькі Святлане Ціхановскай. Так, сустрэча тым часам стала ўжо вельмі нефармальнай, паколькі няма агульнага мадэратара, і людзі, бачу, абступілі проста колам Святлану Ціхановскую. Робяць селфі, здымкі. Паколькі чесно знав Александр